Uway kuna ubamdei khasi ubalahe alasan pad Hamuktapur right mukartila ula shakta akti Sipai BSF tangna kadaw ka Jingtharai bodei nong Bangladesh haka janmiet ka laipo terik risaw arjar pulai haka pormen singi ki Sipai BSF kilayo i yoni kuna ubah hakarta khatsaw ni khatan snam ubah syang sharum shaneng jong kate kabenta Henry lapat yauni nakate kasnong hakapor janmit kumbasan baji bat habakli yu bat khamtam bo umde ujai benriu paka nakate kathan Sipai kilasim yu kum unong hitu kani kalapan long ikinong song snong banmi yada yaute khna bat dan pat kibala ring video yak jingkran ki BSF bat utei khna uba ki lakta akti bat keno baki BSF ki lapin ibor hakawai pat kaliang ki nong song snong kila dawa baki Sipai BSF bakim dei ban pahara saki bentas nong hendrei dei ban pahara saki jaga kaput ban light ke jingkrumar ke bajumi nakapor sakapor hapadeng jongki अभी आपका सामने बोल रहे मारा नहीं मार दिया ये क्या बोल रहे हैं आपके सामने बोल रहे हैं मारना क्यों है आपका सामने बोल रहे हैं मारा है मैं आया बाद में आया लेकिन पहले मार वो मार दिया बताना था दिन में देखा था वो मुझे भी पूछ रहा था लेकिन फिर क्या मारा था अभी आपका सामने बोल रहे हैं मारा है बाद में आ गया अच्छा तो नहीं मरे खाई दे मरे कब सा दूसरा रास्ता हम लोग बंगला में नुकमा बैठो बंगला में नुकमा नहीं आराम से पूछे उसको आराम से पूछिए तो हमें ऐसे अंदर पे बच्चा क्या मार से थप्पड़ ये बोलेगा कौन मारा है मैं क्या बताया तुम्हारे को आया तो बताने के बाद में मार दिया मैं बोला था लेकिन बोलने नहीं था मार दिया बोलने नहीं दिया मार दिया मैं आया बाद में Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test. I'm already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go. Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup. Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.